tun hnaya Burma sipai le nam sipai Chinland Defence Force thantlang CDF ti le Chin National Army CNA te thantlang an in beina chu ana setel tela Burma sipai som thum chuang ka hlum an nia thantlang khomi pui zong zong in an khua an chua san vek bok Chin State Capital Hakha atanga mel som ni panga la tlang chung zol kholian ve tak thantlanga hian mi sang riat vel an chenga an khua in som pakua hal ani baka in kana ana satel telawangin an vai deuh tho in an khua hi an chua santa ani thantlang placement affairs committee tarlan danin khua hian pastor le senior citizen tlem te bak anom to lo Burma sipai te chuan thantlang hi laipui le bomin an be chiama tun hnaya Burma sipai le Chinland Defence Force CDF te an in beina satber na munati ngamani thantlang thlang lama hian thlan awm nual awangin tun hma deuh chuan thantlang ti ani thina kumsang khazakwa somriat pathum khan thantlang ti athak anita ani inrit niliam ta September ni som pariat khan Chinland Defence Force thantlang le Chin National Army te tangkop le Burma sipai te chu thantlang a hian anin kap chiama tat mado som thum chuang ka hlum anni achan chezo ka tang sipai te thin rim chuan chenna in an muang ang chu silai le lai puin an kap phei ta mia meya media trend khat chuan boman mangtel ni in antar lang in som pakwa hal zui ni in a thel tuma chuak pastor chungbia khum chu ka hlum ania ka hlum saklia mai ni lovin an in nei zungbun abun na kut zung tang chu tan chumin a zungbun hi an lak sakani pastor an ka hlum tu ka sipai te hian thantlang kho chung rut kualin a chan le wang po hriat lovin chenna in an pong ka le chiama laipui le bom ne na civil mi te chenna an be zui zel awangin lo thei lovin a khomi te hian an sahim nan an khua an ro santa ni Myanmar sipai ten democracy sarkar an pai thak ta ka MP rual ten an din sarkar thar National Unity Government in September ni saria D-Day puanga sipai sarkar tharuma beilet an puana tangkhan thantlang che vela hian boruak lian tak ain mung chawa September ni kwa khan an in bei tak takani September ni som khan CDF thantlang le Chin National Army tang rual te chuan triau lui chaklok lunglera Burma sipai kem thajet chu bein an chu saka thingsai le cher hlun che vel ko ranga tangin Myanmar sipai ten jet fighter a boman thak lai le khua an hal khu te chu a mu theiani soito thin angin CDF thantlang le CNA tang rual ten lunglera Burma sipai kem an lak sakta khi Burma rama an sipai kem thajual pathum te jinga tel phak ania tlang chung zo la om ni in avelin leiver vekania sipai pathum lek po in hunrei tak chung an ven thei tur khoparin omani ama ero chu an headquarters lamatanga supply an mu that lo awangin lo thei lovin atlom zoka an tranangai ta ani September ni som pariata thantlanga CNA le CDF thantlang le military council sipai te in kana a sipai som thum chuang an thi chungchanga CDF thantlang chuan official in thu chu an siam kha in kana khan chomadar so matanga taidar li thleng o in Burma sipai som thum chuang an thi lain CDF lama thi le hliam anom lo CDF lam hian ral thuam an chu sak nual nge ani achan chezo ka tang Burma sipai te thin rim hian thantlang kho chunga chena in som pakwa chu lai puin an kap cheta ti an talang in kam thal tura tlan chuak an ka hlum tak pastor chungbia khum hi thantlang centenary baptist church sa pastor ni in an ka hlum nuwa akut zung trang tanin an in nei zungbun an lak sak ba ka a mobile phone le sana an lak sak bokani pastor rong taka tha ani chungchanga Chin Baptist Convention chuan thu chu siamin poisoi lo mi pui te chen na in nen lama lai puya ka pa chen na in som pakwa ba ka Christian Rombol tu pastor chunga sipai te chen dan chu sa kho in za sak lo na ring tu te diriam na le ma ni mi hring pui te laka za ngai na nei lo te chen dan ani ti antar langa Thantlang Association of Baptist Church an chairman Reverend Dr. Lal Uk chuan pastor chungbia khum hi voini ka ani thu le akut veilam zungtrang zungbuna bunna tan sak ani thu asoi Reverend Dr. Lal Uk chuan azungbun bun lai lak nan akut zungtrang hi an tan ngei ni in country ma se kan chiang lo an in nei zungbun ngei ni in country boka akut zungtrang hi abul reta antana tan lo chuan ol sam taka phel sak thei ani lo ani ati chungbia khuma ruang hi pathian ni khan vuiliam ni in anupui le afapa pahni naupangte te akal sanani falama in bun Chin Baptist Convention chuan sipai te che dan rong tak hidemin sakho mun poimo beya a then lua saka swa samtu Burma sipai te andem thu an chuak nge ani
UN Human Rights Envoy for Myanmar Tom Andrew Poin Baptist Pastor Tha ani le than tlang bomani ta hian Myanmar mi pui ta din mun chiat zia ata lang chiang hle a chu wangin ram dang te hian Myanmar buai na hi an ngai ven tak zet angai ani ati nge Myanmar a civil army PDF le tat mado te in be na hi anasa sot le a chin state ta Burma sipai som thum ka hlum ani ba ka magule sakaing reason le kaya state ta te ni liam ta chung khan Burma sipai som ni paruklai ka hlum ani bokani Chin Defense Force tu puang tuin asoidanin Chin state chunga thingtlang za asom ruk chu an thu hnuaya an da to a Chin state chunga khawpui pakua za asom le chu Myanmar army te hian an la thunun angin langma se an thunun hlei thei to lova reilo te a CDF te hian an la fai vek don ti asoi Chin state chunga hian CDF te hian Myanmar Army Outpost pangalai an la to ani National Unity Government NUG Sorkara Defense Minister Purei Manchuan PDF te thu hnuaya khoza chuang aum to a thunei na pong lak tu Military Council chuan khawpui le motor kong pui te thunun tumin an be ram chau to ani ti atar lang ma se PDF ten khoi tenge an thu hnuaya an da to ti atar lang lova reilo te hnuwa rabi ni na an kai don ti asoi thungani Myanmar mar thlang lam le kaya state ta te PDF le tan mado te hi anin beina sa hle a tahan omna bial sakaing reason lama po sipai ten thapui tho in khuwa an hal na sa hle bok alam toy PDF tia kan soi metrin People Defense Force te hian tlang mi le nam tlem jok te omna chau che tholovin khawpui lian jok le sipai mun poimo che tan tho mek tho tan ni khan Myanmar khawpui ber ni pi draw a lui township a security checkpoint chu an bom le a police officer pathum an liam checkpoint na boma pu avele police te chu leya bokin abul naya om civil mi te chu silain antina ka ero an nei loti mita mutu chuan asoi tun trum hi Myanmar khawpui ber ni pi draw PDF in tun naya chet an tho voilin ani in September 30 lam khan sansu checkpoint na deputy sheriff an loka plum to a mongyan khwa sipaita na thok tu kok tu an loda thato bokani August la khan PDF te hian Burma sipai som pakhat loka plum to bokin sipai lam phei chuan an din mun achia da wangin an puang sa thadu lo nge ani ni pi to PDF information officer go su chuan an ram khawpui bera hian nasa zo ka chet an tum thu sein ni pi to hian kan mel ma te hi tun aya nasa zo khian bomnen kan beidon ani chuti ruala ro chuan ven himna a khau zual na mun ani awangin kan film khur zual ro angai kan chena sa tel don ani ti hi mi pui lampo in min lo riat sakse ka du ani ati Pako region Pia district pong ti khuwa Burma sipai ten pa fa pani chu Maitel tower ti chiat tuma puin ando pa afapa zok hi apa mulai ngein nasata ka voin an ngai sa a afapa an soi salai mu reom ati lutu ka wangin apa zok hi ain ti hlum utoki le afapa mong thi ha te hi September ni som pathum khan man ni in sipai kem pan pui an ni laya tangin soisak an ni to a sipai mun pui an thlen nuwa afapa hi in nuaya da in chunga anda apa riat phak rengin an soisa a apa zok po hi soisa thoma se September ni som pali khan an chua afapa ero an kolzui thung ama ero chu zan khuwa deu tho a afapa an soisa thom le afapa na tuari awang chuan apa hian ril rulama har satna atoka achiang lo chhota ani an ina a ho nuwa afapa chu aron kir le thuai dona a hriat awangin tuk verada kin alo ki runtur anga kreng thina kafapa kha khongai takin chuara u ti in aphun reng boka achang chuan ama po chu an ron man le don ni in a hretlat bok thin ti chuan mutmutu alo le thil eimu mal lova a omreng nuwa aril rubuai hi zual zelin in o hlum atum ta vanei thak takin a hruya cha awangin atuma len theilo mase September ni som bakwa khan thil zum tak mangin a hroka zaya a in ti hlum ta thawani utokia ruang hi September ni som bakwa tlai lamdar thum khan vuilia mani a sipai indom na muna ngai sak tok mek afapa chuan apa thi thu hi ala hrevelawani kaya state chung demoso township a civil army tang rual le Burma sipai te in beina PDF pakatin nunna chanin mipali an liambok Kareni Nationalities Defense Force KNDF le Kareni Army KE baka PDF te trang ho chuan do posi panakal Myanmar sipai zathum chuang chu thothani khan an lo machona dar karli zet an in be nuwa civil army hi an in saseng
an inkap rei hle a jing dar riata inkap tranin chundar som pani le achan vea an top chawani tuntrum inka na hian pdf lamchan athalowa tat madolamin laipui hrolpui puinena an baya wangin ral thuam nei chajok pdf hi an insa seng ta jokani KNDF raldo mi pakhat chuan kan insa seng chan chu ral thuam kan nei chiat wangle laipui amin ka wangani minute som panga chung lekin laipui in voice som nga vel min kap mana laipui mu hi asurin aron surani berti in andin mun asaifia he in beina ahliam pani te hi andin mun athalo hlea in ka na tel ve KNDF member pakhat chuan sipai te hian ramchin an hriat lo awangin an duangin an tal na theilo zoka chuti phei chu ni lo se kan din mun a chhevia wang ti in ramchin an hriat zoka wanga an van nei zia soi ama po hi akea ka fu ni in ngai tu amaro ani lo wani KNDF te chuan an stage chunga kongpui poimo tak an cha khailak lu na kongpui ber loiko le demoso in kar kongpui thunun tu ni na chu tuntruma an chet chia da wang hian an hloria barma sipai ten an obve ta thungani kaya state ta pdf te chefu tok lo ma se Mandalay region ero base yangin an chetheya sipai mamo phurtu rel an bomdar pdf te hian Mandalay region chung choksia rel hi bein a engine cap le cargo compartment te an bomdar vek he rel hi Mandalay atanga ni pidro la yanguna sipai mamo tur phurni in passenger an chuang lova apin dan pariat khatranin sipai mamo chi hrang silai mu eitur le mamo dang phurin uniform halo sipai rualin an veng thungani pdf te hian rel konga chilpu bom kamin a him china tangin antipuaka ral tanga tipuak an ni awangin thile liam za thi rian mai thei ani ri lo rel be ani nulok hian bompu ana mun pan hian sipai motor som lai chu an kalvele ngalani Myanmar sipai te hian ral thuam le an mamo dang thirnan rel an mangbera chu wangin pdf te po hian an bitum ber chu rel an thin pdf te chuan civil mi te chu rela chuang lo ram turin an lo ngen to ani zona thak te tamna sagaing region a po pdf an che tha Kachin Independence Army KIA te ne na tang rualin Myanmar sipai somli chuang an ka phlum thotan ni khan katha township sagaing region a pdf katha le KIA tang tun chuan tat mado te lo ma chonin mi somli chuang an ka phluma hliaman omnual bok van nei thak takin pdf le KIA lama thile hliam an omlawani pdf katha chuan katha le banmuk inkar kong le katha marlama bepui thak an tuma wangin jinmi te film khur turin an hriat tirmeka in beina na sajok athleng zui ngei don ni in alang Assistant Association for Political Prisoner Chinchia danin September ni somni sang ni somni pakhat thleng khan Myanmar sipai te hian poisoi lo mi sang khat za som pali an that to a sarkar ruai tu tiamin mi sang rukzaruk som thum pasari an man to bok mi sang khat zakwa som riat man mabak an la nei bokani NUG ti a kan mai National Unity Government sarkar IO palai paruk te chu UK France Australia Czech Republic le South Korea ramten official in an pom na lekha an peto a an rama office hon phalna po an nei ngal don ni a riatani South Korea a chuan NUG palai thut na tur office hon fel ani to nge NUG sarkar chuan UN le khovel ram rang ten an pom thei dan tur zongin konga dap meka sipai sarkar po in NUG malak ang che hian ma alave mek bok Burma sarkar atan engzok hinge an pom don ti chu November thla hian UN no chuan an ti chiang don ani